Shalom, salam sitamu lan renungan harian Toraya edisi 20 Kasera Desember 2025. Dolola di basa sia dinannung kadanna puang to tumampata ta palaku pak tunduan ta masambayang. O puang tallu sang buah banang ki kurre sumanga te katuan kasalamaran sia te atu tumini umpatontongi tu kaboro sia pasakemi lako kami. Totemo laki basa kinannung tu kadammi pena masallo urrondong kanni angki makdin untandai patunna kitoi mandai sia kipogaui lan katuanki lan sanganna Yesu Kristus iamo puang sia iamo kadatuo. Amin. Yatu kadanna puang di ala lamai Yeremia pasala tallung pulo misa angka 55 saya lako 22. Nakua kadanna puang perangi diorama den bating sia tangi tu mandu merio-rio iamo tu Rahel untangii mintu anak-anak natang pakaranga ranganna belanna tae mo tu anak-anak inde sia tu kadanna puang nakua parapa mi tu tangimu sia da mupasi dali tu wai matammu belanna laden poleanna tu kamara tasammu kadanna puang ia moto lasule tu tau ia tomai dio mai tondok wali tonganna den diranuan dio tu apa urampoiko undinna kadanna puang belanna mintu anakmu lasule tama lili tondokna tonganna kurangi tu Efraim Sumarro nakua mangkamo mi pak dikki sia di pak dikkinna susi sapi mangura tu tae pa nadi pamanaran patoba anak angku mengkatoba belanna kamu mo o puang kapenombangku ia tongku ki lalai tu agangku menassanmo ia tongku ina nai tu pasiruangku usapamo arakku kasirisammo sia maila belanna untanggungna kaditattan tongku mangura tang anak pak kaboroku rakatu Efraim tang anakku ka masei tongan raka ku urungan ni pempiran-pirang umpokadai tu aganna tontong bang kuparina ya moto tiyakka tu penangku diona aganna manasa la ku katuru-turui kadanna puang pabendanangko kalemu bak tu pira-pira tanda osokangko kalemu bak tu pira-pira lentong pedullu lalan kamantangi tu batatta tu lalan muola sulemoko anak dara Israel sulemoko indete lan lumintu kotamu sanga papako la marempa-rempa anak dara magasa penaanna belanna napadenmo puang tu misa apa baru lan lino yamo tu baine umpakatuan pangan muane. Amin. Menassan anna mengkatoba ungkanapai
pangaluna puang. Yamo la di pamototo maaranwanan. Susinna mo temai kama parisan ke narampoi ki. La manappa ki kumua denbang atunna anna lendokan ki puang matua. Podo anna den tontong mengkaola. Sia tangka tu masosoran renge belanna kasalan tu di pogau dio olona puang matua. Moiraka na di pokada kumua yatu puang matua mamase sialiu kaboro. Apake tontong ki makara umbali-bali parentana manasa yatu poleanna yamo tu ukungan. Susimo urampoi to Israel. Tangka tu dipakilala apa tontong makara sia umboko imo puang matua. Mak katampakanna dipali lako tondok Babel. Manasa mapari katuanna dio tondok Babel buntu tumangna kasalan. Sai lako dipokada umba susi tu Rahel umbatingi kamateanna mintu anakna anna tang pakaranga ranganna. Lante agan naolai to Israel anna pamanasai puang tu pangaluna kumua diomai kalena lananai butu pakatanan sia katilendokan. Lana randuk puang matua tu kasiulangan baru sisola taunna. Lana lendokan diomai Babel anna pasulei lako tondok tu mangka na alurani puang matua. Na perangi puang tu sarona Efraim sia kamamaliranna mengkatoba. Na sanda tongan ni Efraim tu kasalan na pogau anna menasan sia mangaku kumua kasirisan tongan belanna penggauranna. Kapenasanan situang kapeng katobaran yamo na anga puang matua lako kaleta. Lan Yesaya pasal 55 angka 7. Melo ke untampe lalanna tu totang mekaaluk sia untampe tangana tu to kelok penanna. Anna mengkatoba lako puang. Nakaturu-turui puang sia mengkatoba lako kapenombanta. Belanna inang mamaseliu mak pagari. Yamoto tatampe metu penggauran na kagali puang matua anta mengkatoba lako kalena. Amin. Ta masambayang. O puang talu sang buah banang. Kure sumanga indekada malakbi mi. Mangka kirangi kinannungan. Pena masallo kiranuan tontong umpa matotokan. Kitontong la umpo gau i tu kadammi lan mintu allo katuangki. Lan sanganna puangki puang Yesu. Yamo puang sia juru salamaki. Amin. Salama laku kita mintu solanasang puang umpasakeki.